Hallelujah. Mi ia le tua ele nei tu la fiafi. Thank you, Jesus. Yeah. Patai le tua. Ilona nga lei malona lofa muti vale ia i tātou. Ua whape nā ona toi tātou mafuta ai lungo le tātou por kalama i le nei a fiafi. O le bi inga mar whaafetai mar whaamanu e fo i le tua. Awa ana le au noa lona whaatasi mai ma lona pui puinga ia te oe maa ui le aso ma le aso. Ia se manu tātou te re toi whei loa. Le ai le ngata fo i lea. O le ola ma le malosi o lo e maua pea. O lo o maua pea. Ia o le vi inga e wha fo i le tua. Whaapetai i le tua i lona wha malu longa. Ia te oe maa ui. I le nei fo i aso, ia le ngata fo i le nei aso, ia au le vai aso, o le nei fo i vai aso, ia o le aso tofi le nei fo i lalo langi, tuo le lalo langi lo mātou au maua i nei Amerika, ia si i le vi inga marwhaktai i le atua. Mai lava i le aso ngafua se i pā, ia le nei tūla, le nei afiafi, ia olo o maua le ola ma le malosi, Ia papitai fo i le atua ia. Ona o mea siri o lo o ia whaia pēa mo oe maa ui le aso ma le aso. O lea ia e wha fo i le vi inga ma le wha petai i le atua. Ia ai avea ia le nei taimi ia e wha talo wha tuai lo por kalama masani. O le Jesus is the Answer podcast. Ia te oe le nei a stofi i le nei a fiafi. E wha talo wha atu i le suafa manu malo i Iesu ke wiso o le suafa lava lea sa whape na sa maliu i lunga sa tau ona oe maa uli tangata ngasanga o le suafa e whape na ona maua e li sa alo tonga o le aia e whaatalo whaatu aire po kalama ia te oe le neia fiapi whaatalo whaatu i whioi o le tala le lei I sunga I whawhiangainga mō tau whale tua, mō tau ma nofo ialo whawhetai I lea tua, whaatalofa I ate o tau, ono lo tau nofo tatalo pēa mō mātou, e le ngata I lea o le sa ilinga, ma le suenga o le upu a lea tua I lea aso ma lea aso. Ia awana sa, le launga ina o lona upu, ia awao mātou ola whaaleanganga, o lea ia whaatalofa tuai, le por kalama I sunga I whawhiangainga mo o tau whalitua I so se whatawhai taulanga o le nei atunu o lo tātou iai ia mo o tau pāpā au ai ia o le vi inga po I le tua ia e whatalofa tu fo le pa ia maualunga o tātou atunu lo tātou atunu I tātou tamā mātutua mātina mātutua o lo o tui pēr le tui tupapanga ina ia pape na ona tāpua I ma sao tātou waso au tātou whea ngai I mga nuenga. Ia e whaatalo whātu aina I le pa ia male malo I o tātou tamama tina mātua. Whaapetai lo o tau nofo tāpua I. Whaapetai fo I lo o tau tātalo mo I mātou ia. A o mātou a ngai ngā nuenga. Ia au wale tau singi. O tātou a inga o lea ia whaapo ia tuai, le vi inga mar whaapitai I le tua ia mpatalo whaatu le mamalu o sio tātou atunu, I ta mama tina mātua. Ia whaatalo whaatu foi, I pa anga masangi o le tātou por kalama o le Jesus is the answer. Ia whaatalo whaatu por kalama ia te oe le neia fiafi, ia whaatalo whaatu foi, I a inga o wō ma au me mamai I le tātou por kalama I le neia fiafi I ia le tua. Ia, ea mai le vai aso. Ea mai le vai aso. Ia. O te whapetai I le tua ona, o te whapetai I le tua ona, o le maalosi o maua pēa a tai I le tua o maua pēa le tino le maalosi, le ise mai. Le se mai
te le malosi e ala mai le tae au, a whaafowina le ola, whaafowina le malosi mai i le atua, e usu wai e alu e whai ngā luenga i le aso ma le aso a, lea o te whaapetai ai i le atua. Ona olo nanga le leimalo nā lofa ia i tātou a. E whaina le tele o tae au te ala i fo. Awe lau whaapetai malo ubi inga i le atua, au tere i alu e whai ngā luenga. Pai lau te talo i le atua, whaapetai le ola, whaapetai le malosi, whaapetai fo i le abanoa, o lo tātou maua i le aso ma le aso. E toe tātou nofo ai ma toe whaasao tātou o langa. Toe whaasao mea na tātou whaale tonu ai i le aso ma le aso le temi tātou te wheala i po ai. O maua le mana wa ola mai le atua. Awane i ngano ia te oe o le abanoa le tātou te maua i le aso ma le aso. I e te tau ana e whaataua. Awa o le abanoa le nā. E tele o isi tangata le o maua le abanoa. Pe o nei. Te tari tonu fo i e tangata o whapenana o le wala au o le atua. I le nei aso. A o oe maa ua loo seifua mai maua le ola nei aso. Aua ne i whaatamala i le abanoa o tuu mai e tuu ina mai e le atua i a te oe. E toi mawhai e ina e toi ola ma e manawa. O le abanoa tonu le, o ani whaapita auli, sa e sasti ai i le aso wa tea ananafi. O le abanoa la nei, le ua le aso le nei sa e ara, whai mai le tae au le whanunga le leia leo tātou tama. O le aso o nei e te tau ona e te talo i le atua whaato ese i le atua. O ani mea na e whaale tonu ai, o ani vai inga sa e whaale tonu ai. Le aso le nei, le ola le na tu ina mai e le atua i a te oe maa. Te oe tātou sao ai o tātou olanga, manu o lo o maua pēr le ola ma le marusi. Awa o le taimi e wala au mai e le atua i a te oe. Ai te le i sa ui. Ia, rongo wingo. Ia, o e loa me te i ui ai. Ai whaapetai i le atua. O le ala nā te whaapetai i le atua tai a uma. Tai au te ala i whai, o mawhai o maua le ola. O mawhai o na o wa ai se o tō lua. O mawhai o na o wa ai se o wa fini. Whaapetai o wa ai ngai o whani o maua le awa noa o toi. Mawhai o na pupula mata ma toi mafuta ma lo ainga. Ia wale mea moi peo no whai atu. E tangata o tu malo i le asole ni. Wow. E a inga o oile maliu ma le oti le asole ni. Ai whaapetai i le atua. O lo e maua pele ava noa, o lo o maua pele ava noa. Tātu te whaapetai ma toi vivi i atu i le atua ma whaato ese i le atua. Ona ni o tātou winga foi. O lo o whai ma whaafita uri i a te oi leo langa nei. Ia o le taimi nei o le ava noa le nā. Le ava noa nei e te toi wha maoni ai. Toi tū lai. Kafi pefu koe ka moi. Ke pakau lai le ali. Ia o le hala nā o te whaafitai ai i le atua. Te whaafitai ai le atua. Make sure po isa se taimi e te alu i te moi. Ia make sure i e te lei moi. Te talo i le tua, whamangaru whako ese, te talo i le tua, whai le loku a fiafi, ko se o mea umai e whai e te lei moe. Te talo i le tua, whato ese i le tua, o ai po ise e te le o fia fia, ai te lei anu te moe, kolor ka na ma e whai, ia, whako ese aku whamalie e o brother, whamalie e o e sister, whamalie e o e ma, o se foi whamalie o e whamalie o e te, po ai ia, ai te rei anu i te moe le aso ne fiafi me, whaato ese i lo tō lua, whaato ese i lo wopo ai ia ngai mapati e i lo loto, o le taimile nei e te taua i a te oe ona e whai le mea moni,
Pai rea mi o tonu. A e lofa I lo wanganga. Pai rea mi o tonu. Pai mea nei ai te rei moi. Wa tātou te rei loa. Tā te rei loa le teimi. Tā te rei loa pe e tātou te momoe atu a ma watua ia. Wa I tangata papena. I tangata ua mali liu teimi e moe e. Seriously. I tangata ua momoe atu a ma watua ia. Ai te rei moe hoi la. Pai le lo te ua. Te ani. Before I go sleep, I love you with all my heart. Pai kisi lo to rua te le lua momoe. Whato wha good night a te le lua momoe. O mea umane. O mea ia te tau ai ona tātou whaapetai I le tua. A tātou pe a tātou ala whai mai le tae au ma le tae au. Oro e maua le ola ma le malusi. Ia ole, ia awane I o tātou manatu whatau wha. Awane I ngalo ia te oe lea wanoa. O lo e maua pia I le aso ma le aso I le teimi e te ala whai mai ai I teimi o manolonga le o le po. Ia, ole, ia. Ia whaanga te tau lo teimi ma pau I le tua. Ia ora vi inga nā marau whaatai I le tua I le neiva yaso a. Whaafetai I le tua I le neiva yaso a. O le ola ma le malosi o te whaatai fo I le tua. O whaamanuianga ia te au molo a inu. E se teimi na whaapeo na mou. Na pia ai ei o te tani tonu o lo o iei. Tangata o lo o a. O lo fia ai a. Ai le teimi nei. Nisi rea mea a. Ia awane I don't take it for granted mate. Appreciate everything that we have. Ia wana me mo ia. E istangata o lo fia ai. E istangata o lo fia mo se fale e mapu I ai. To tele o e o lo no nofo I whafo. Wa le tinu le te nofo I. Tole, ko kere o ngai homeless so ke vai. So ole. Ole a le meo e moa. Whaapetai I le tua. Ave lo vi inga malo whaapetai I le tua. Whaapetai I le tua o nā te mawhai o nā e maua me ai e te ai e matau si e lo soifo. Whaapetai I le tua o nā maua le whale. E po le are ko I ngā whale o ngai ke ngofo, pe ke ngofo. Mole me mo I so le o iska ngaka so le pe a fo, pe mamai ngofo I whale rent. Pe mamai ngofo I apartment. Whaamole mole. Whatever you have, appreciate. E o ai ko kele o ka ngaka o le ngofo they stay in the street. O ena le ke mai ke ngofo I me mo whale rent mama. Toli. E kusalo ngofo whale whaakau ma le whale rent. E ke mawhaianga e moi kongo le whale le apartment ma le whale rent. Ma le whale whaakau. E kukusa. E le ea ma si se seng. Pawalonga I se seng o long kele mo longa lau. Pawanga. Ngai ke mapu iai. Ngai ke mawhai o nga e ko whai ko kongo le whale. E re sulu ako ai se la, e re alu ako ai se kimu a. Whafkaira I le kua. O mea umai kako ke mua. Awange I ngalongo kako whapekai I le kua. Kako whapekai I le kua I meo kako mua. I le ngaka o le ora. Le ngaka o le maalosi. O mea ai. O taa vale ua e mawhai ona e mau. O le ngā luenga ua e mawhai ona e ngā lue ai. E tau si e lau a inga. O mea o malawa e te manatu. E te manatu whatau waai. Awangi I ngano I a te oi. O mea nai e te manatu whatau waai. That's another person's treasure. Look, tala mo ia. Tu se e te manatu whatau waai. O lisi tangata o mokoi au loa I lisi tangata la ele o moa mele mea ngai ke mapaka waai. So ole, awa e te manatu whatau waai mea o e mau. Awa ho ene e manatu ta waai singkama I mea pape. Awa e te manatu whatau waai.
Amen. So ole ia ole one ingaru ave le tatou whaapitai male vi inga i le tua ia ole nei taimia whaatina whaasirisilanga lea i le mātou mana onga fo isi o mātou e kālesia pe ona masani ona whailoa atu lunga o tātou polkalama ia awa se mātou whale tāpuai ia ai tantanga e mai i lunga o lau screen so apo e mo mi ai lo fe so swani i sa fo e awa fo i se le afo se afo so swani awa se mātou whale tāpua e tāpua i lo mātou e kalisia so e te tasi le mātou o le masina fo e mātou te wese i malwharisale mātou te iai ia e talo atu le tātou pasani o tātou ainga mo ia whakamole o mia lo so swani e ala i sa fo ia awa fo i le mātou mana onga wasi mātou e kalisia ia e ai lunga lau screen ia on ngai watu mai ala information o le cash app ia manisao manisima cash app manisao male vemo lo watu lunga fa mole mole ia ale lau tu una tu lunga le pepale ia pepale na ia i parko nga ia mawhai ana e tano e apoi scan le parko ia pe ai mana o pe te fiso soani pe la fo so donation ia awale e mana onga sio mato e karesia pe ona whai atu pokalama ia e le tawana winga ia e le pule lava oe au sina whailoa atu le nā ia le mea o loo ia se mato e karesia le te mine ia wafo se mato sanga te mato whale tāpua amen ia ai whamani tele lava le atua ia te oe e ara i lo fōai pe a leima e alofa ia awali mana onga siung mato e karesia ia one ia vi ia le atua e le nea fiafi ia e te tonu le nea fiafi ia tele fo email o tupu manatua stato tunu o Samoa no Samoa i sifo ia Samoa i sai i tātou sanga ia e talo atu le tātou atu ni pe Samoa matua pe tātou pai ngā malo i Samoa i o tātou talo sanga i le aso ma le aso pata atu pe Samoa ia whaanoa lava le loto ia ma le nganga pe mata tu po i mea o lo te tupu i Samoa i parimene ia ma ona tūlanga whaane malo ia le ise me whaingata i le atua whaingane e te tau ia i tātou ona tātou tu Samoa i tātou tārsanga i lumo o le atua le ngata ho i Samoa ia e pea Amerika Samoa mana tua pea le whainga malo whainga malo fōu ro ia i nei ia Amerika Samoa le sunga le ko o le au whainga renga ro i tutuila ina ia whapena ona maua le wha maoni ma lofa i tangata nu o Samoa e le ngata i le tutuila ia wane i whaia mo
na o oe molo ai ia whapena ngā lorofa i le lau tele o tangata Samoa o lo o alala pa au i te tonu o Samoa ia mai se tutu wil yo le ia tatou manatua pe ona whai ata i le ise me whaingata i le atua o Samoa ia ua iloa le atua Samoa o le atua ua Iesu te tau na whai ia maua uma o tou o o lo o paululu ai le malo Samoa ia wane i ngalo o lo tapua i le atunu o lo o nofo talo fo i sunga i whawhenga mo lātou palitua ma le ekalisia ma tuu o i talo sanga i aso ma le aso ina ia papena o na manuia Samoa ia a whai la e mata atu ma ai mea o lo tupu Samoa ia e oso e whanau noa ia ai taptomu ia e ale taimi o le atua i le tangata ia taptomu fo ia o le a tali le atua i talo sanga ia a wa fo isi o tatou atunu o Samoa ia o le ia whaktai le atua ia le atua ele umi fo tatou po kalama ele ne fiafi ia o tatou whaasopo ia e whaalongolongo ai le nganga pa ia o le atua whaalongolongo lawa i le nganga pa ia o le atua ia e li amatanga ina le tatou o paso le la tatou o le tatou paso i le ne fiafi ia a tatou te i ola i tatou paso ia na talo i le atua ina ia papena ona ia ele mano na nganga pa ia i le tatou whaasoa i le ne fiafi ia o le atua lo mātou tama o le a o sa uni le li ie whapena o na whaamalosi i lunga o lau po kalama i le ne fiafi talo atu le mana o lo wanganga pa ia ina ia whapena o na pa ia nganga maloto o o le a maua ina mai pe o le a mata mai le nei por kalama le ie le ne fiafi po e ala ba te te mata talo tu ina ia whapena o na ngalu le mana o lo wanganga pa ia i o la tau loto mo la tu fina ngalo ia ngā fo i lau upu le ie te whaamalosi se loto po se fina ngalo o ti ngā po ua maua fo i se ua su e fo i se so soani i lau upu e ala i le mana o le o loa nganga pa ia le ia i lau upu ina ia whapena o na manuia ai se tangata talo atu i lau fio le ie maua se anganga fou le neia fiafi i lau upu ia o le mi inga e whapo i lau fio whaho mai i lau atali i le neia fiafi whaanganganga ina lau nei tangata le ie i lau upu le ie ina ia whapena o na whai ngofie o na malama tangata le i lau upu o le a whapea o le a mātou whaasoa mtantala noa i le neia fiafi i une nei por kalama le ie maua se ola manu malo mo lau fio i le neia fiafi ia o le mi inga whaafo ia te oe ona o Iesu amene mamene ia hallelujah thank you Jesus ia le tatou whaasoa po le tatou whaamalosi po i le neia fiafi o le a tatou talangoa i le whaatuatua amen o le a tatou talangoa i le mele o le tau o le whaatuatua o le whaatuatua e ao ngā tele mo le tangata kewisiano o le tangata kewisiano ala e taritonu i le atua e tatau ona maua le ola whaatuatua i le atua amen so o le ala tatou talanoa i le whaatuatua
moni i le tua. So, ole tatu pa so la fa pe. How does faith work when you are in trials? E fa pe fe ona nga lue lo fa tu i te mi o to fonga. Amen. E fa pe fe ona nga lue lo fa tu i te mi o to fonga. Yeah. O le rā tatu o le maua mai le tatu fa soa le nefia. Ia, o le tatu tus mai tau. O le tatu tus mai tau. O le maua le lia kopo. Ia kopo mua. A o lona pai upu e lua se ia o i le ba. Kusi le ia kopo. O lo tala noa e o tua. Ia tau ia i tatu ona tatu ora pa tutua i le tua. O le ala tatu tala noa. Ia. I le fa tutua i le nea fiafi. Ia o le a kopo e mua a o lona fai upu e lua se ia o i le balu. O le a ufai tawina. O usue. Ia o tau manatu. O le mea e fia tele ai pe a maua o tau i tofu fonga ese. Amen. Le na koe fai tau koe a maka fai kau whare reia. O usue. Ia o tau manatu. O le mea e fia tele ai pe a maua. O tau i tofu fonga ese. Ina ua o tau i loa, o le topo ina o lo o tau whaatua e tupu ai le ono sai. Te whaalongo le whai tolu na le la te whai tau. Ina ua o tau i loa o le topo ina, o lo o tau whaatua e tupu ai le ono sai. Whai poe wha. A ia toa le ngā luenga a le ono sa. Ina ia toa hai, ma ia sao ona le lei ai o tō. Ia le ai le mea e tasi, e matiwa ai. Pe upo e lima. Ai a whai, ua le ai se poto i so o tō. I nā o le atu ia i le tō. O le po ai, tele mai i tangata uma. O le fōa i tele mai i tangata uma ma le toe taua. Ona fōa ina mai ai lea i a te ia. A ia o le atu ma le whaatotua. A walawa ne i mā salo. A wā o le mā salo. E tusa ia ma le peau o le sami ua sosau i le matangi ma whela fōa i ina. A walawa ne i manatu le tangata na te maua se mea e tasi mai leli. O le tangata wha loto lua e wha le tu mau ia i ona ala uma. So le fesiri. E wha pepea o na ngā lue lo wha tuatua i teimi o wha sosonga. O longa winga, wā le whai mai i. E tau i a te oe, ona e ola ma le wha tuatua. A e le wha tuatua, e pei tātou o peau, le wha tusa mai, e pei tātou o peau o le sami. E whelafua i ina e le matangi. Longa winga, a o ngā angi mai le matangi,
Kusa o le matangi. Tusa o le whaatusa lea o whaapita uli. E whaatusa le matangi o whaapita uli o leolanga. E angi mai I a te oe. O oe la, o le whaatusa oe le sangi. A angi mai la le matangi, a saura whaapita uli o leolanga. A e te le whaatua I le atua, e pei o tātou, o le sami o loo whaatusa ai oe mau, pe a le hei se whatua I a te oe. E angi solo kako e whelafua ina kako. O so aku I. O so aku I, ngalu aku I. Wewa ai me me sami e a o nga sabili. A o nga sabili pe angi se makangi ke wa ai le sam. E ama ke aku le ngalu o so aku le ngalu I. Ke wa ai pe au fo ngalu le sami o so aku I. O fa tu sta na o tātou ai pe ale e se pa to tua. Ia te oe la le fa tua. I le atua. O mai la te mi o pōpua ngā. O le o langa. O mea whai ngata o le o langa e o mai ia te oe. O ia te oe le fa tua. O le ngā lai whaata, o le ngā lai, le teimi le nā, e te wha ngā ina I lolo whaato tua I le tua. E ala I o ngā luenga. O le aluenga, o lou onu sa I pōpua ngā. E o mai I a te oe. O a mea o le tino, ti ngā o le tino e o mai I a te oe. O mai, whaato tua I le tua. Aue te whaavai te talo I le tua. Tali tonu I le tua. Whaamaoni lau tali tonu I le tua. O le tua e o ngā ina le ora. E pule le tua I le ora o le tangata. Na whai e le tua o e maa. O na tuu ai le tua le ora I a te o e maa. So o a whapita uli o a mai o le tino e o mai. Aua e te masalo I le tua. Whaatua I le tua. Have faith in God. O le taimi le nā e whaanga ina I loa. Whaanga lou. Whaatua I le tua. Puso o kangaka kewisiano. E te tau e tangata kewisiano o na ola. Whaatua I le tua. Aua ne I o tātou masalo. Amen. Awane o tātou masalo. E te me tātou te e ai atu isi te miu. O tele mai a popua ngā whangari. O tele mai a o mai o le tino ale. O mai o le tino o whaapita uri o le a inga. E te me tātou la ngona ere mea whangare ua. Ua whangare ua. Po sau lefi ai. O pe o tau saule le fi au na I le tua. E te mi e ho ila ngona whape ngai di tangata. A le whai mai le tusi. Aua ne o tātou whatu, ne o tātou masal salo. Aua ne o tātou masal salo, a le whai mai whai pue ono. Whai mai, a ia o le atu ma le whaatou tua. O te mi e o mai pupu ngai I a te oe. Te talo I le tua ma le whaatou tua. Pe mai la ia, aua lava nei masal salo. A e te talo I le atua. Aua nei e masal salo. Te talo I le atua ma lo whaatua tua. Amen. O a mea o leo langa e o mai. O a mea whai ngata e o mai. I leo langa. Talia. Talia pua ngā e o mai I leo langa. E te loa. E te tau iai tātou o na tātou fia I te mea maua e o mai pōpua ngā I o tātou o ranga. Amen. Tusa pēa o mai pōpua ngā o leo ranga. Fia pēa. O le atua le tātou au nai.
O le tua manu malo. O Iesu ke viso lea. Sa ia manu malo I lunga sa tau. So o hapo po ngai o mai. Fia pea. Fia I le tua. Fia I le tua. E te loa. E au ngā po ngā e o mai ia te oi. E au ngā. Le winga lokara. O le au ngā o le poponga. E wha tupu a tili ai lou wha tua I le tua. Amen. O le tele o poponga e o mai lo olang. E test ai lou wha tua I le. O isi tei. E whia ai le tua ia te oi. Po lea le moni o lou wha tua ia te ia. E le tofo ina mai fo I le tua o e maa uni mea le anga. No. E le tofo e le tua tatou ni mea le anga. O le ti a polo. A o whapita uli le o mai I tatou o langa. E fia wa atua po le me moni lou au auna I a te ia. Pe moni lou tua I le tua. He wanna see if you really trust him. O tele o tatou. E tele e o mai lo tofonga o leo langa I a te oi. Ke iu wha vai. Awa te wha vai. E kero, o le kele o poponga, o kele o tofonga e o mai o tatou o langa. A whai e te alofa ma e taritonu I le tua. Ma e wha tua moni I le tua. Te loa, o le tele o tofonga, o le o langa e o mai I a te oi. E kere kai ia e popoli e. Pi a kili e onga e aka I e. E sea, onga fo I onga le laa, a kili e onga mawa alu wha kua I le kua. Sau ko fonga mua, e wha tua I le tua e manu malo, pe ona whai atu, o le atua le tātou te au nai, o le atua manu malo. Amen? Justa la o le tele o whaapita ulim tokto fonga o le olanga e o mai a te oe. A te manu malo ono o lo tua I le atua. Tole e a kili e onga e akai whaapita uli e o mai a te oe. Lau kara male mo I lau. O a whaapita uli mai e o mai lo olang. Ma tokto fonga. Praise God. Bibi I le tua whaapetai I le tua. Whaapetai I le tua mo tokto fonga o mai. E mai ti Apollo. E wa e mawhaia ona e manu malo mai ei. Ona o lau whaatua tua I le tua. E pe soani mai le anganga pa I o le tua I a te oe. I lau sa wali wha le anganga. Ma e te manu malo ai pe rawa. I aso umaro wora. Amen. O lo ola tua I le tua. O le a mautu ma malosi. O lea, ia e tua, pea I le tua. I taimi uma, ona a vea loa lea o oe, o se tangata tali tonu, ma le malosi I le tua. Amen. So lea, trust God when you have trouble. Tua I le tua. I taimi e o mai e popo ngā I a te oe. Amen. So trust God when you have problems. Trust God when you're in trouble. Whatever trouble you go through. Trust God. Te talo I le tua mai tua.
Amen. Te talo I le tua ma le patu tua. Pai mai le pe teu mo mua. Mo mua pe teu I alo na ta upo mo mua pe ipo pi. Pai mai. O le tofo ina o lo o tau patu tua e sili atu I lo o le auro e faa umatia e ui lava ina tofo ina I le afi. A fai e wha maoni lo o tau whātua tua e sili atu lo na o ngā I le auro a wā o le a au mai I a te o tau le vi inga male mamalu male manuia pe a wha ahali mai Iesu ke wiso. Amen. Te watu le. Mo pe teo. Fa ipo fitu le papalang pe mai. The purpose of these troubles is to show whether you really trust God. Amen. When you believe in Jesus, that is more valuable even than gold. People put gold into a hot fire to see if it's really good. Amen. Ole aulo. Ai mga o ke kangwe e kof e vai po le me ele leile aulo po se aulo mo I le mele. E kof e tasti kongo le afi. E loa le aulo mao I to tonu o le afi. E whape nā po I la o tātou wola whale anganga. E whape nā po I lo tātou wola whātua tua I le tua. O le o mai o pupo ngā I o tātou o langa. E tofo ina ai. Po le ale ma losi ma le moni o lo whātua tua I le tua. Amen. Le whai mai. And even coal will come to an end one day. But if you continue to trust God in your troubles, continue bear lo fatu tua ma e ile tua I taimi o popo nga e o mai lo o langa. But if you continue to trust God in your troubles, He will be very happy. One day, when Jesus Christ returned and appeared to everyone, God will praise you. He will say that you have done well. That will be great. So fatu tua la I le tua fatu tua pe I le tua. O mea le nei lalo lang. O pua ngā. Ma whai ngā tā o leo langa man I le lalo langi nei. Wa umana ave Iesu I lungo sa tau. Amen. Wa umana ave Iesu I lungo sa tau. Leo wa tātou manu malo ai. Ma Iesu ke riso. So Jesus already paid for everything for you and me. So lo tātou ngā luenga lai pai, o le tātou whātua tua I le tua. Tātou whātua tua I le tua. Nā te peso soani I a te oe, I lau sa vali. Mō le tua I aso taitasi o lo tātou o ranga. Amen. O le tofto whonga, e o mai I tātou o ranga. E whaahani ai, pe whaailoa ai, pe tātou te whātua tua moni I le tua. Amen. O lo taritonu, ia Iesu ke riso, e sili atu lona tā ua, I na I lo le au. When you believe in Jesus, that is more valuable even than gold.
Pe mai amu ia le tangata e ono sai I le whao so songa a wā ua uma ona tofo ina e maua e ia le pale o le ola ua fola ina mai e le alii e arofa atu I a te ia. Amen. E whai mai ke ia kopo mua no whai upo suma le lua a. Pe mai amu ia he tofo ina. Pe mai amu ia he ua whaasao mai I le tofo ina. Longo inga amu ia oe wa e pe a whai e te manu malo. I tofonga o le oranga e o mai I a te oe. E te le whaavai ei. E te le fo'i ei tua I le oranga. E te whaatua I le tua. Pe mai, o mai whaatua ono sa I ai. Whaatua I le tua te mi o mai popoanga. When you in trouble, when trouble comes to you, have faith. Have faith in God. Ono sa I me o mai lo orang. Popoanga mo whainga tāo le orang. Ono sa I ai. E te loa. E le whai mai, a wā ua umo whai mai, amu ia le tangata e ono sai I whao songa. A wā e uma ona tofo ina, e maua e ia le pale o le ola. O ngalo ia, e maua lau pale. E maua lau pale, pea e whaatua I le tua, ma e manu malo I teimi e o mai ai tofonga o le oranga I a te oe. Hallelujah. Pe ono whai atu. Na manu malo Iesu ke wiso I lunga o sa tau. So o Iesu le tātou te au nai. O Iesu le tātou te talia e avea mo tātou alii mo tātou paola o le Iesu e manu malo. So e le tatau la ia I tātou. E le tatau ia tātou ono te tātou masalsalo. O le ale lo loto o whaingatā, ma lo loto pupunga e o mai a te oe. Aua e te whaavai. Whaamarosi. Ora manu malo. Ora whaatua I le tua. Amen. A whai ua e whaavai. Te talo I le tua. Te talo I le tua e whaamarosi I a te oe. Talo I le tua e whaamarosi I a te oe malo savaling. Amen. Te talo I le tua. A o mai la pupo ngā I tātou olang. O le malosi, ma le loloto, o lo tātou, au auna I le tua. O le malosi foi, na o le sau, ia. O le, ia uni ngalo. O le malosi, o lo au auna I le tua. O le sawa o lo au auna I le tua. O le lata o lo au auna I le tua. Awane ngalo ia te oe. O le lata po ile nā ma le sawa po ina sawa ti apolo. E le petia oe. Amen. So e te tau ia I tātou. Tangate kerisiano. Ona tātou ola mana tunatu. We have to prepare ourselves. Amen. Because o le taimini nei, e le te savali ti apolo. Ma kwa is full speed la ti apolo le taimini nei. Ona rea. Ona loa e ti apolo walata ona taimi. Oi loa e ti apolo walata ona taimi. So right now he's trying his best to get you and me with him. Ai te do. O le tua le tātou te au nai.
O Iesu ke viso le tātou te ta lia e vea mo tātou o li I ma whaaola. Po le le sau, po le le malosi o le sau o le ti apolo. E le mawhai lava. Ona tātou malue lue, ai sea. Ona o le atua o lo tātou au na ai, o le atua manu malo. Amen. O le atua manu malo, e le tu la fo ia, e le atua oe. God will always be with us. Jesus is always by your side and by my side. He never left us. His Holy Spirit is in you and me every days of our life. So I le tau o lo tātou tau ai le teimi nei, I aua ne I mā I a te oe. Aua ne I mā I a te oe. Lo au nanga I le tua. Pe ono whai atu, o le sau o le ti apolo. Ia. Tau mawhai le ti apolo I e to te ling tangata. E nga te aru maawe. So le tātou atunu, tātou ahinga, o tātou ekalesia, o tātou wō, o tātou whānau. Le taimile nei, e ta tau ona e sa ili I le atua. E ta tau ona e sa ili I le atua. Ina ia whape ngā ona pesoso ani mai I a te oe, I lo wola whaalea nganga. Ina ia mā losi lo wola whaalea nganga. Ia aua ne I eise taimi e lue ai lo wola mo le tua. I taimi e o mai ai popo ngā ma tofo tofonga e ne ngata I le o whaaso songa o le ti apolo I a te oe. Be strong for God. Have faith in God. Alofa I le tua. Alofa I a te oe. Alofa I lo ainga. Ave lo ainga I le tua. This is not the time to play around. Le tele o mea o lo tupu mai le taimine. Tele I o mea lo tupu. Nā tu laonga ko, na kupu ai fo ile. Le va lele, feto ai va lele le malo ma le va lele la pases. Pe hoti atu ngā mautangata e talo sia. O nā tangata wa maliriu, se tulo. Talo sia o sao se nganga I le ola e pāpapa. Le taimin nei, wa tele paapita uli e o mai, wa sawa po I le ata mai, wa sawa le poto le taimin nei. O nisi nei o mea o to tele e tātou tangata paula inu. Ona lea, ona o mea fau o tātou bāpa ai. O tuinga nau o mata, o tuinga naunga o mana onga I tina. To tele e tātou o pā ua. Te o le taimile nei, tātou whiala. We need to wake up. Aua ni avea mea fau. Aua ni avea mea fau e vaai. Ma mea o le aporoka ai. Ma whaapong sa ina ai lo vaai. I le atua. Amen. Peo no whai atu. Le sau o le fili le wasau. Le sau o le ti apolo. Wasau ma le akoa. Amen. Wale longa se a wala e sau e ti apolo ina tau mawhai ina ia whaasi se o e ma. Olea, e te tau ona tātou mātala tātou tangata kiusian. E te tau ona tātou mātala. So tātou whātua I le tua. Whātua I le tua. I teimi e o mai I tōta whonga ma whaaso songa o leo ranga I a te oe. Te talo I le tua, turi vai I le tua, ma futa I le tua.
ia aua nei whatanga se ti I le ti apolo ia te oe aua nei whatanga lawa le ti apolo e sau I te tomo lo aina. Amen. A whai e te manao e sao lo nganga I le ola e whaababau. Whaatua I le atua. Ngā lue mō le atua. Savali mō le atua. Talia Iesu e avea mo wali mo whaola. Ma ia e whaatua ia Iesu. Pe mai le Ioane su maliono a rono pa ipo tosu ma to. Ua o whai atu nei mea ia te o tau. Ina ia o tau maua le manuia ia te hau. E maua fwoi o tau o le e maua fwoi o tau pua ngā I le lalo langi. A ia o tau loto te tele a wā ua o manu mā lo I le lalo langi. Tato wai. Ah. Mai, ia tato manu mā lo. Ah. Na manu mā lo Iesu I lunga sa taro. So e te tau ia tato na tato whaatua. Ta lia pua ngā e o mai leo langa. Ah. O le pua ngā mtok ngā e o mai leo langa. E topo ina I oe. Ma wa ai oe. Ma whaatele ina ai lo whaatua I le tua. A o mai pua ngā leo langa. Whapetai I le tua. A o mai pua ngā mwhainga tā leo langa. Bibi pē I le tua. Whaatua pē I le tua. O le tua o Iesu ke riso na manu malo I le lalolangi nei. Na fiu le ti apolo e whai o matonga piki e le isao. Ah. Pe mai, ua o whai atu nei mea ia te o tau. Ina ia o tau maua le manuia ia te o ai lea, o Iesu ke riso. Jesus. E maua whai o tau o le puponga I le lalolangi, yes. Take au na I le atua. But at the same time, e o mai ia puponga o le olanga ia I tatou. Puponga umo le lalolangi, e tate uia uma. O le nā e tofo I nai oe. E tofo I nai oe pele me moni lo au na I le atua. Pe moni lo o lofa ia Iesu te riso. Pe moni lo whaatutua. Amen. Ia o tau loto tele. A o mai poponga loto tele. Le fai mai a Iesu. Mai ia o tau loto te tele. Ia o tau loto te tele a wā ua o manu malo I le lalangi. Amen. I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth, you will have many trials and sorrow. But take heart, because I have overcome the world. Amen. O Iesu le tātou te talia I o tātou loto. O Iesu le avea mo tātou li mo mātou, mo tātou whaaola. O Iesu le tātou te au nai. O Iesu o le manu malo. Amen. O Iesu o le manu malo. So lea. A o mai popo ngā I reo lang. Awa ni o tātou whaavai. Awa ni o tātou whaavai. Amu ia tātou pe atoptopo ina tātou. Ai sea. O na o le atua le tātou te au nai. O Iesu ke viso le ola I te tonu ia I tātou. E le mawhai lava e se tofonga po ni pua ngā o le olanga nei e whaato I lalo ina oe pe a whai o ola Iesu I te tonu ia te oe ma e whaatua I le tua ma le wha maoni. In the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit.
So aua ne i o tātou whaia inga i mea o ti Apollo. Aua ne o tātou whaia inga i pōpua e o mai. Ah, se a angi mai makangi aka i ai. Ah, a hula mai tangata i a te oe la hunga i ai le upu. Ta o ai le leo Iesu a lopa i ai. Aua ne i a vele hita mai le laulangi i a te oe. Ma mea o le a e hita i le laulangi. No, 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 no. Aua ne e whaavai aua vai tātou ina nei tātou pa ua i le mea mea. Na ino ma pe hita tangata o le laulangi i a Iesu ke wiso. Ah, o le ala a Iesu, le alu a Iesu i lunga o sa tauro, sa petongi i tangata, sa fe anu ai tangata, sa faitara i ai tangata. Aia, sa alofa pe a Iesu. Ia te oe ma. So po le ala le ita mai o tangata o le lalolangi. Po le ale fai mai o tala o tangata o lalolangi ia te oe. Le tangata te wisiango. Le tangata o ta ua le atali ima le apapine o le atua. Aua ne e ita iai, alofa iai, te talo mo i lātou, ona o lātou te leilo le mea o lātou te whaia. Pei ona tātou, pei ona whai mai le e le malama le tino i mea o le anganga. So o tātou nei e ola i le anganga, i e tātou tanga whai, try our best, e tā lai le tala le le i a Iesu ki wiso, ina i a lātou malama, i a Iesu lea, tātou te maua i le whaauratanga, ina i a mawhai o na lātou i loa moni, who is really Jesus is. Amen? Na e o mai le taimi nei, e tō tele tangata i loa Iesu, e lātou te le i loa po ai moni Iesu. So o lo tātou ngā luenga tangata kewisiano, instead of pei kai ka ngaka o laulangi mo tangata o lo i papo, mai le li o lea. Tā lai e tuai le alofa o Iesu ke wiso i o lātou o langa. Tā lai e tuai o lo o maua lo lātou a wanoa. O lo o tutu a wanoa tu pēa Iesu. Amen. O lo o maua pēa le a wanoa i lalo le sa tau. So o lea, to all my friends and my family that are still out there, tonight, Jesus said, o lo o maua lo wa wanoa. O lo o maua lo wa wanoa i le sa tau. Sa ua te lia Iesu e a vea mo wa li i mo whaola. Mo nu o lo o maua lo malosi. E le lei Iesu. Jesus is so good. Jesus always there for you. Jesus will always love you and me. No matter what life style you have. Po le hali koe ngā o langa ngai te ola, e rofa pēr Iesu ia te oe. O lo o maua pēr lo wawa noa mo Iesu. O lo o talai mai ao Iesu ke viso ia te oe. E te fo i mai. Sau au mai lo wola mo Iesu. A e fia manuia ma e maua le ola e whaavavau. Sau e ave lo wola mo Iesu. Au e te popole i tana e whai mai tua. Au e te popole o le waainga le tangata. Au e te popole le toa inga tapo inga. Popole lava oi ia te oe molo wola i e sao i le ola e whaavavau. O le ala i le ola e whaavavau. O lo avea lea o talia lea o Iesu e avea mo wali mo whaola. He is the only way in heaven. O Iesu ke riso. So o a inga, mo o mo me ma sang ia tia. Mo e ma sang ia tia. Le taimile nei. O le ave o lo wola mo Iesu
ke viso. Ave lo wola mo le tua. O le lalo langi nei ma me o lo ora, ma me o lo maua i le lalo langi nei. E le ai lava nei mea e iu. E whawau. E toi fo i are ele. O mea uma i lo te tonu o le, i lalo langi nei. E mu ma toi fo i are kwefu. E o fo i a te oe ma. E re whaabawau oe ma u le lalo langi nei. E toi fo i ale ele, toi fo i ale fuefu le fuefu. Alfe sili. O feme i o ia i lo wanga. Amen. Ele o se tapu ainga. Ele o se ingo se e kalesia. O le suafa o Iesu ke viso o le tala i atu. Talia Iesu e avea mo li i mo whaora. E te sao ai le ola e whaabawau. Amen. O leo langa nei, e lu a me i o leo langa o tangata. Pe a atu leo langa nei. O leo lai whaabawau, ma se oli me lo i aile le pa. E lu a me o lo whaatali mai ia te oe ma. 2. After this life, there's 2 things that are waiting for your soul. First is heaven. Second is hell. O leo lai whaabawau, o lo o iai Iesu, o lo o iai le tua. O lo o iai le nofo a li o le tua. O le se oli, o le mea o lo o iai satani, ma ona vaenga au. So a whaie e umalo ora, e te le o talia Iesu, e le o te e le a vero ora mo Iesu, e te le o wha maoni i le tua. O feme hi o ilo ora. E iu e te alu leo la whaabawau pe e te alu se oli. O le tali e te alu se oli. Amen. A whai ua e talia Iesu, ua e whai alo na whina ngalo, ma e whaatua i le atua, ma e alofa i le maoni, ma e savali i ala o le atua. A uma atu le nei so i fuanga, toi fo i lava le ele, toi fo i le efu, o le tali, o le fesili, o fea te aluai, o le tali whai ngo fie, heaven, where Jesus is waiting for you. E lua mea nai rofa atali mai ate oe. So if you're watching this tonight, or any time, check yourself. Siaki lo tangata, siaki lo ainga, siaki lo whanau. Siaki oe po le mea ua moni lo o auna i le tua. Siaki po le mea ua e wha maoni i le tua. Ia wane mea monia, e tele po i tangata te visiano, e le o wha maoni i le tua. Amen. To te po te watari tonu i le tua, a e le o wha maoni i le tua. So lea, o le taimini nei, wa te tau ona e sawe au mailo ola e ave mo le tua. Aua e te popole i tala tangata e whai mai a te oi. Aua e te popole i mea e tupu mai tua. Ma fau a oi i le tua. E le saulo a inga, e le saulo wo, e le o mai tangata e ave oi i le ola e whaavavau. E ave a oi i le ola e whaavavau. E toi ave fo i a oi i le se oli. Le meo lo o iai le whaitangi a we ma le lili o bao nipo. So lea, tatou whaatotua i le tua. Tatou whaatotua i le tua, wha maoni i lau au nanga i le tua. Po le ali teimi e o mai ia tofonga o le olanga nei. I aua ne e whaavai, i e manu malo, e te manu malo o wa o Iesu, o le manu malo ia.
e maua fo i lau pale i le atu, i le ola e whaavava. Pe apai e te whaatutua wha maoni i le atu. Amen. Ia taton, ia o tato whaasoa le nā i le nea fiat. Pe ono whai atu. E leo se e kālisia, e leo se lotu, a o le fina ngalo o Iesu ke viso, o lo o tāla i atu. Ina ia tātou maua le ola e whaavavau, ina ia e maua le ola e whaavavau, ina ia o maua le ola e whaavavau. E re ai masesi au tātou e fia i ui se bebela. E re ai lava sesi o tātou e fia i ui se o. No one want to go to hell. Ah. E re ai masesi. But in order for you not end it there, you gotta come and receive Jesus as your Savior. And give your life to Jesus. And then you will make it to heaven. Amen. So, o le tātou por kalama na i ne fia, whaapetai i le atua, whaapetai i lona upu, whaapetai le ngalua i mai o le mana o lona nganga pa ia. Ia wale tātou whaasoa i le ne fia. Pe ono whai atu, a iei ni whaapita uli wolo e uia i le ne fia fi, o whai se mapatianga i lo loto, ia te oe maroto o lua po, whaatutua i le atua. Amen. E leise me whaingata i le atua. Whaatutua ma le wha maoni ono sai. Ono sai i teimi e o atua i toftoponga i ate oi. Pe ono whai atu. Ai whaatutua i le atua. A o mai toftoponga nei ma popo ngā o leo langa i ate oi. I awane e wha vai vai. I e ono sai. E mau ai lau pale. E mau lau pale. Ono sai i wha pita uli e o mai tono lau ainga. Te talo i le atua. On site to le ne fiafi to be God all the glory ye avere bi inga marfa tai le tua ya ono le ne fiafi ya tatom ya na o le tatu pokalama na te tele le tatu a inga lo tatu pa anga masani ya mo to fo i wa ma o mai le ne pokalama le ne fiafi ia whapena ona ia ile nganga o le tua le nganga pa i o le tua e wha malama lama a tili lona upu i lo roto mo lo fina ngalo ia o lo mo pele a vanua i sa tau e talo i le tua a le ai fia alu se a le ise loto tua e loto a ue fifa alo le upo le tua ia a whai o le te around the area in Hayward, California ia tau Really maya ngai lunga ke phone in the screen la mela really maya ta otule address ale nga ko sa ili se lotu alu le lotu e fanga lo nganga alu fa alo longo le upo le tu amen ya le ngate ale lo le lotu ya tele ya maftanga o live lungo I kapenga fai langi te makamaka I mai fa alo longo le upo le tu amen ia awane I ngalo na avelo whaatai le tua. Vivi I le tua, avelo na whaatai ona o le manusi ma le ola lo tātou mō. Pea ia whaataro whaatu le uso ia, my friend solo, ia le tua, whaamalo whaatai, ia whaatai lo whaatasi mai ia, pena ona nga lule nganga le tua ia, tiwa ia wapo ile tātou whaamalosi ne nea whiafi. Ia whatalo I lunga le Facebook, le uso ia solo, ia whatalo whatu poi, ia le uso ia toi, malo uso, ia mene vai aso, ia, thank you for tuning in uso, manuia le tua ia te oe, ia maise whare tua, ia Jessica, alofa aku ia Jessica, Michelle Wapine, ia, whamalo atu foi o tātou ainga, malawa, ia whatalo whatu foi le nea whiafi, si o mātou pai whiau, e sunga le whapinga inga ia I se take o se le ma le whalitua ia e maise le nofo I aro patalo whatu le pokalama o le Jesus is the answer ia te oi tamā ia malota ma le mātou tina
Ia, tari tonu ia o le tātou pokalama le nā le ne fiafi, le tele na wase wha matalanga, ia o le tātou lestona i le tātou pokalama, ia ma le sunga ia tala lei. Don't forget to tune in on Saturday. This coming up Saturday, pea o toi le ola ma le malosi, ia talo atu fo i le tātou paanga, ia manatua mai le nei pokalama i lau te talo, ina ia whapenao na mo pe le malosi ia ma le olo, e wha wau e pe le tātou pokalama, ia a wale tala inga atu o le suapa manu malo o Iesu ki wiso, ina ia whapenao na tele ni anganga i manu malo mo Iesu, so ole ia manatua mai le pokalama i le astona ia ma ia te ia ma le usu ma le tamapo le au na ia tala lei e sekia i le astona ia le ngata i lea ia ma le pokalama i le sa so le aso tona o le aso koangai aso sa ma le aso tofi o aso i e whai e le tātou pokalama i nongo te penga whai langi o le ia pamanue te le lava le tua pua o e mata mai o le fotoa e sa ia pakai le tua mo le whaava no ina o lo temi ia e pai ana e to e mata to e replay le tātou pokalama o fo ina ingalo wha mole share le tātou pokalama i lunga le YouTube o le lunga le YouTube ia ngaua i ngole tātou YouTube o le Jesus is the answer le tātou YouTube wha mole share le tātou YouTube ma subscribe pa muli ma o mielo so swani subscribe le tātou YouTube ina i papena ona to tele e ola ma fai ona mata mai le tātou pokalama i lunga le YouTube i te me subscribe ai e ngata i lea o le tātou Facebook share tātou pokalama i lunga Facebook ia ma le tātou YouTube e subscribe ai ia e whakatei te lawa e tua e au whaatasi mai li tātou pokalama i nei po ne te iwa ngalo si mea ia e teritonu ia fo teritonu ia o loo manuia mea uma ia te o tau ia maa u le nei fiafi i le nei fiafi ia manuia tele le aso a tae au ia toi au tae au ia wiki ai koe lola ia ia e whakatei te le lawa i le tua ia i nei fiafi ia patalo fa tu foi ia master ma shori ia ia le ngate ia te tonu ia la fo mai mo mai pe mata mai le tina ia Judy ia lo fa tia le tama ia mo efu ia lo mantua tu pe i tama ia ta sanga ia e pamanuia te le lava le tua i le nei fiafi tai le tua i lona ngalei mo lona alofa ia o loo moa pea le tātou awanoa e atua ima tātou pokalama i lungo te penga whailangi le nei fiafi ia e le wha uma le tātou pokalama ia a vea le nei taimi ia e momoli atoia alofa anga o le pokalama o le Jesus the answer prayers i paso le mātou pokalama e to fine ia pina whamanuia tele le atua ia te oi pas ia ile anga le lei ma le alofa o le atua ia te oi le to fine ia papenao na poa ia tupea le malosi ia ma le ola ia te oi ele ngata i leo lona whaamalongonga ia te oi le to fine ia po le paso le tātou pokalama ia we see you Sunday this coming up Sunday, Fina. Yeah, okay, Fina, we love you. God bless you, Fina. In the name of Jesus, ya tono tato polka ramana ne fiafi. Pa manuia tu lo tato ainga mo tato wo ya mai se o tina mo tama ma tu o mai le ne fiafi. Po le ala le taimi.
ia e te moa ina mai ai le nei po kalama pe a uma le tātou po kalama pa manuia le atua ia te oe tātou whetau i le astonai i le suafa manu malo Iesu Keriso. Amen, amen. God bless. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way.